Birge Азихан. Қалайсыңдар? Короче, бүгін біздер хоррор түсіретін боламыз. Кешегісін продолжить деген басып жібереміз. Так, достар, кеше осы жерден бітіп едім. Қараса Азихан. Ой, блин, я боюсь. Это сосиска. Даусын сәл көтерейін. Опа. Возможно ли открывать все двери вокруг? Возможно. Нелогично. Нелогично. Почему? Все двери, а не одну дверь. Нелогично. Так, мына жерде қараңдар, мынау кафе болған баяғы. Білмеймін, көреміз қазір. Мен көркем. Çağırdım. Korkam mı? Ciddi korkam mı? Eciktin lan Mourinho. Ты знал, Дит? Я знаю. Не его. Бабай кашат. Испугался, не бойся. Это, блин, шаткасы. Eciktin. Böyle kaz. Ёб твою мать. Так. Қайсына барамыз, Азихан? Любой май. Lan bastım ediyor. Şükür. Bismillah. Hay bela. Dur. Қамалып қалып шеше шығамай тұр ма? Егер алып кетпей жүр. Закрыто дейді. Хорошо. Аны. Это аппарат выключено дейді. Артынан біреу келіп көтімнен ұстап кетпесін. Радым. Мен көтмейсіз. Eşit. Менің жеке жер. Так. Комната номер 11. Я отсюда начну. Обоюдно. Блин. Кто бар телевизорге көрсет. Қаз достар. Шеше достар. Якып? Мама. Что-то ходит за мной. Я артына бабай кашырсың. Сен қаның емес па? Чөме? Мама ғой бұл мама. Мама арттан жүре бермеш. Мә саған. Пойдем. Бір телевизорды көрсетті ғой. Яқта біреу жүрген. Мынау 10 номерда бағана өткен частьта біздер достар 11-ші комнатаны таптық. Ашық па еді? Мен ойын жатырдым. Жабық сық деді ғой жер, Это дверцы. Күлес кремер шықсын. Мен не тут. К сожалению. Келей. Артымыздан келіп зорлапсың. Ведь одна встреча ждет тебя за одной из них дейді. Бір күріш керек бізге. Оңай жерде аламыз. Біреу басқан ғана. Точно біреу басқан. Басқа кім басқан? Міне 11-ші комната. Мұны қорқыта береді ше, мал. Ты ойлап, Не знаю, что это. Мен достар, білесіңдер ма? Өткен частта мен осы пальтоны іліп қойып едім. Ол әлі жүр. Менің өзіме қайтып тұр. Я хочу спать во сне. Сенде жүр ғой ол? Нет, сны. Сейчас остановились. Сен батарейкасы жоқ. Да мен оңғыр үйде. Так. Не? Лифт басып көреміз, может быть? Айтпа, лифт басып көрсетейік. Может быть. Но жер жалпы. Прикинь, жұмыс істеп кетсе. Бәрін баса берсін.
Давай пока. Kaldığımızda screamer Ne çıkmasın. şişirir? Bu. Ye. Kim zorlanır mı? Ne yapıyordu? Bilmiyorum. Koydurdu. Burası ne kapkaran şey dostlar bu. Kapkaran komutada oturmamız. İşim yok kasımızda. Çünkü ülkemiz var. Bol. Ne buldu? Çok dilektiririz. Ya siz şu şeyde plaç değil. Tut da. Aynen. Üzülmez. Bu tıkan. Magazin yaparım. Ne buldu? Ocakta bir oturdu. Benim onu koydum. Uga! Çıkmaz. Belat. Tek. Oh. Karnınız romanız. Oh. Karnınız romanız. Tek çiğdir ismi. Lan çatoş. Ha? Çatoş. Yok. 0001 mi? Sonra? Bıraksan buraya gelir. Baba yok baba. Serius aytam bıraksan buraya gelir. İstedim. Le baba yok baba gidiyor. Yemin bıraksan korkuldu mu hocam? Saç? Şapalağa otur koydum dedim. Koytmuşsun. İlgimiz kişinin koytmuşsun. Yemin ne için bıraksa geldim aşı? Bilmiyorum o. Daha gel. Kız. Bela çıktır. Şaman korkutur mu dedim. Koytsa tırılıyor. Bağını. Dostlar çıktı ha? Ya. Cümin caman korkutur şey. Şota. Bastım. Açıldı. Slavatır burada. Bir de kavyak bir de orada. Kaçta da bir orada. Ver al biz точно. Buraya Slavatır şeydim. Kam gel. Tuta bir iki. Ne işin? Böyle. Saçı çıkıyor gelsin bro. Ne buraya Bir ne iki. Nаш курик. Al. Ye pa. Mama aşamayım şey. Atak aşatmak. Yerel güçler için. Ne yer açıldı mı? Ne kaç yer açıldı? Bilmiyorum. İş yer açılmadı. Tak dostlar kasımıza tağ bir adam qo'shildi. Sezim ajag'ini gibi o'tirdi. Tak manani Timok topu sitraga Dur oynamayım. o'ynamaydi burası qaraydi. Ben bastım bu da bir narsa bo'ldi. Baxo'dim mana yer ochildi. Aşkın çaktı onu da yaptır o. deb O boshladi. yeni bir gel. Ucu birinci. Hamda. Boshlama. Bu gaga. Bassak şey. Bilanchi bo'ldi. Bu ne? Или bo'lmadimi? Anam yuva. Qaysi? Arkan qarsay. Anam. Listo. Bu gaga. Ya asju. Bu gaga. Zakrit ana yer. Tinch. Hozir bizga adem yer topildi. Bir zavod sürüyordum. Islattım ya. O bir gel. Ne? Koyayım su iki. Ocağa gel. Kumlar İrem sakat geçer. benim için. Ayağım mısın? Hadi kalk orta git kalk. Meri ağamda Meri. Seninle aynen de sakırım yap biz ben otur. Benim oyun otur. Ben kızıl slabım. Gelip oyna otur. Ya çakır. Çok kayım ne tut. Paramız. Ne? Bileyim ne o zakrite. Tunç. Kasmıza aydan.
Так, Айдана келді. Құрметті Страшный. Benim пакетшіліктер, мен кетсем Данияр қоймай жатыр, қалсын дейді. Құташ. Так, достар кеттік. Dostlar привет. Все это состояние, которое видишь только ты. Ne oynamadın? Так, достар, мен бағана қайтадан айналып қарап келдім. Маяқтың бәрі істемейді. Но неге бір түрлік болды? Бір түрлік болды. Bir uzlavadır mı? Не знаю. Дверь обесточена дейді. Uzlavadır. Біраз істеу керек мынаны. Uzlavadır. Әйел. Ha. Женщина. Tamam. Мен интернет жоқ екен. Мужчина. Bakın böyle boş. Маша, тек по мне. Ключ. Вот, осыны таптым. Sivrisini taptım. Міне. Au. Сезімтік тош. Короче, бағана сезімде дәрі беруге кетіп қалды, ол ауырып жатыр. Ауырып жатса да біздермен бірге видео түсіріп жатыр. Лайк басып кетіңдер ол үшін. Короче, видите, у тебя там Подписка еще. Ашылды. Ура. Ключи. Чулеки, булеки, булеки. Так, мынанікі, иә? По-моему. Бұл да андай ғой, құлып қой. Жақтағысы. Мынау. Анау емес па? Комната. Мынау. Так, что значит дверь обесточена? Жабық. Я не знаю. Сейчас. Так, кеттік. Бағана сезім қалды. Так. Скелет var. O tamam şimdi. Тыныш. Опа. О, yes, baby. Так, көріндер, только орта. Ну, ана йогурт. Эй, Aytikan. Аузы. Şey. Ана йогурт деп жатырмын ғой, боқтаған жоқпын ау. Я не знаю код. Так, ё-моё, не угодно мынау. Головоломка. Надо подумать логично. Стоп. Холодная грязь. До этого бумага mı? Прям ортасына да. Thank you. Ne? Сағат. Лифт десем. Нет или нет? Так. Сеткеме жейді. Akıl kalay. Akılız. Әкеңнің аузы. Қорқам. Вот. Слышь, я застрял? Ты, конечно, застрял. Басқа не істейсің? Бірінші басасың. Так, достар, қазір осы частьті мен бітіремін. Келесі частьті ойнайтын боламыз осы жерде. Сендермен болған мен Донерил, Айдана, Азихан, сезім болып еді. Пока, давайте. У меня Айдана